Hello loite ho tuni hin Amel Zong hoi lam zong team acting zong team South Indian actor ALLU ARJUN hin khotu sim biography chamcha ana sei kere hite ALLU ARJUN hin film a hin thodan love story chule family kitio hi tuni hin ana sei hitin ama pa chungchang hi he no mowa hi le video hi apana panin a chai chan gai ana view hite ALLU ARJUN kitipa hi 8 April 1982 Madras Tamil Nadu hi anapenga hi in apa minchu Arvin hi in anu minchu Nirmala hi ALLU ARJUN te hi ucha thum hi uvin apa hi film producer khana hi ALLU ARJUN school akai license animation milimji lampang hi anathanomin lekhalang wang anki doipoi ahi wangin ama hin dance competition ti lampang hin lunglut na khat ananaye lam langa lunglu je hin lol hin na iza nam khat na nei na hi amaho in sunga apa hi film producer hi je hin film kiti lampang hi apa ko nin tampi ana hetai he diu khat chu ALLU ARJUN in lam anjil khapon chule ama hin hitia film hin thoding jong hi lunggel anan nei khapoi ama pa hin lam angai sang je in Michael Jackson chule Govinda hi anangai sang the jingin chule ama pa hin aseina tu chanin Govinda tabang hin lam lampang hin industry hin aum khanai pui kanyaw lai kumthum ka hi in film khat kana tho in ahi wangin ipi ki bol ham ki ti chu su sa kana hepoi hi chi film min chu bijeta ahi 2001 kumachun dedi ki ti film achun alamin kana jaw khan 2002 kumachun Canada gama lekha aban simding ka ti achun director K Raghavendra Rao hin Gangotri kiti filma heropa a ki chemding in inasayin hichi filma hi thingthlango langho umchan khat ka thoding a hi in kai thangla kai ma ka umwanga hin hichi thoding ti chu kaya ding in kitil na phata khat a hi film chu hit an chi in debut hero award jong anamu e chujovin arya kiti film hi anaki release in hit a chi dan chu cinema hall anizali wal anaki ka me kiti abanin Arya tu Bani son of Satyamurthy Yavadu Saroynadu DJ chule tutwa latest blockbuster hi Puspa kiti film hin worldwide box office collection hin 300 crore alo do atan adang ho jong ahung kalbe ding ta asan aume film tailovin business jong abolin hotel jong anayin night club jong anayin chule car company khana invest jong abolin a hi tu hin ALLU ARJUN love story chamcha ana sei kitao hite nikhat kaloi ho marriage khana ka chi achun sneha to ga kisu to in ama ka munia ko na chun lungsit kana chantai sneha le kai jong ka kingai hon tan hi chun sneha in apa ko ma ka kilungsit na hon ho hi asei na hi le apa chu ananum poi apa na sain achun film tho ho hi ajinei zoting ahin khumandanu asu sa umji pon chule divorce ki khan kiti ho jong hi aha umeti hi ahi wangin kai mata asan na ta in sneha pa komen ka sei na hi le kai ni jong ka hung ki cheng honin chani ka nei honin pasal pa min chu ayan ahi in numai nu min chu arha ahi ramcharan le chiranjeevi ta jong in khukhat ka hi uve kakoma Bollywood na konin film offer iza nam khat na hongin script ho hi tu chanin ka dei khat cha om nai poi hindi pau jong hi kichi chanin ka tho thei nai pon Bollywood na hi script hoi ta khat ka mu pha le hindi pau jong hi ka ki theme chu dinga hi lam limka painting kiti ho hi ka hobby a hi in chule ka lucky number chu hi le 666 a hi hiche hi je chun gari number le phone number in jong 6 thum hi ka jang jinge ha sat na tampi ka hin to in keima la keima ka ki hambola ko na hi chan hi ka hin pha hi film tha ka tho ho aki release ding pha le kai to Mahesh Babun ka tho hon ho hi ni khanin aki release ji in kai lunggelin film tho ho zo si hi hentum lovin mitvet khat no ya evet chi dingu ka dei na hi keima hi na in ahu khanglien ho le mi lunggel su si thei film chule advertise ki ho hi ka tho nom poi ai hon ALLU ARJUN ko na khel na thei imu do chu hi le imin athan wanga Kilet sa na nei loading mi happy ding mi za ding mi lungsit ding kizum so na thei hi lo le thu ho hi mo sei sei loading lunghan lungton ho jong hi bol loading a hi
Hichia ko na hi ALLU ARJUN hin India gamsung si hilawa leisi chung pumpi tabanga hi fans ama ngailu tamta ahi. ALLU ARJUN kiti Tamil film actor pa hi kay manjong kangai sang le jingin nangin nangai sang he nangai sang loham komena anasayo hite. Isu pipaw hin Facebook nga 21 million followers anayin, Instagram nga 20.2 million followers anaye. Bollywood actor ho le Tollywood actor ho. COVID-19 lockdown ahong kihongin cinema hall ho jong tampi akihong tan. Bollywood film tampi jong aki-release tay. Ahi wangin mi pi audience in hiti film ki-release ho avet lauzi overhin flop tampi anachin ahi. Alangkhat langa South Indian film ho Hindi dubbing akibola konin blockbuster mo jong aumin. Hiti film ho la chun Puspa jong hi khat na hi in. Hindi pawa kito film hi lowang hin worldwide box office 300 crore lodo thai kiti hi to na ahipoy. Tuhin Bollywood film flop achi na zi anasayo hite. Akhat na hin nepotism. Film anatho lui hovin acha anaute film atho sa ova talent nei midang ho su nima akoyo. Ani na hin controversy speech. Asi apaham ti kholawa mi chunga thu ki mo sei sei. Chule mi kerel susi theilewa thu kisai hichi ho hi ahong tam che che pha na hi mi pi ho hin angai sang naw thasam che che hi athum na hin nisa ki veiji a case nei ai hon jong social media ho le news a jong imoding uta sana ome mi pi na film tho ho suma ticket ki ka ki ve a hi in amon alang khat langa ahong khan let ding ho hidia a hin khu asu se no hi thildi lo ta khat na hi Ali na hin Susan Singh hin kho bei chungchang kagyal to ba le Susan Singh Rajput hin kho bei chungchang hi tu chanin akisulham nai pon Susan thia Bollywood actor khat cha in a chungchanga thu ima sei lo ji a hin fans audience ho alung hangin hichi ji a jong hi Bollywood ngai sang hi hinim che che hi mi pi anup lo le film industry chu akichai a hita in a film tho chu ticket ka alo vet lovin ki koile hoi langa ba income akila deu hitam tuhin ALLU ARJUN chule South Indian actor actress adang ho hi South India na pathian tapangin zana anai ove aji chu amo hin thu mo sei sei lo chule mi happy na nei mi lungsi na nei mi zana nei mi de de a chi ti ho hi achi pi ji ova hi a hi akui kui hile mi khat mina pansa a thu hi mo sei sei lo ding a hi mi pha chu thu a sei suna nui nui jing a hi in mi phalo chu mi in a sei si na hi mi hi a thusia ko na thi a hi in sa hi a kyang khononga thi a hi to a Bollywood hi a hamdan a paudan a kam chenga hi thi a hi dunia I seu chu hi chan hin a ki chai tai I sei sungwa sei hil sei wal sei linglal a uma hi le ki ngai dam to cheu hitin hiti ho tabang hi ingai nom owa hi le like subscribe share anabol hitin aban video ting ki moto kitau hite